uvuze ngo iki? Ingozino. Baby. None se. Tugiye. Mukanya twabivuganisha de. Simuke ko simbuke mu gatoya ku isoko. Ujegwa. Ujegwa ntabwo ntinda na umva. N'utuntu tw'amafuti rwose nta mwanya bivuze. Uramara nk'igihe kingana icyo nyine ugereranyije wowe. Ubuse. Urabona ni nkasanga. Uramara nk'igihe kingana icyo. Umva. Nidufite saa 7 n'igice. Mukanya. Ntabwo ndeza saa 9. Kugira ngo mvuko bidakomeye. Ntabwo ntinda rwose. Ese ugiye guhaha iki? Akasibyo mpahoro ushaka iki? Kumbwiye ko ari utuntu tutagoranye. Ndaje ari umura bihanganye. Kuba ntari hanyuma. Ngo wowe ugerageze tubanguke kuko mfite match mu kanya ntagomba kugusiba. Nta kibazo ntabwo ntinda shete. Nukuri ndabyubahiriza rwose. Wowe wibukunze nire byari. Umura nta kibazo shete. Ni chap. Okay. Allô? Oui. Baramutse neza. Ahubwo muraho. Biteze. Ndimo ndahagira ntubizi se nitwaturo twanjye dukeya. Kandi bazo ko ngiye kwitaba telefone nkatangira kugenda gahoro. Ndapfuye pe. Ndimo ndajya gufata moto simbukiye mu mujyi gatoya. Ndimo ndashaka gukorera Shema surprise. Ndashaka kujya mu mujyi nkareba utuntu dukeya ngura. Musize mu rugo ntabyazi. Nyine ni ibyo by'urukundo se no guhora umuntu akarishya. Nugora umuntu akarishya, nugora umuntu abyitaho. Yego. Amagarare. Barimo ariko. Abana bite? Sharika nkureke rero nirukanke. Nta kibazo ndakumva mbwira. Ayiwe. Shasi ibintu by'ingo ko bikomeye. Ibintu by'ingo bisigaye biteye ubwoba. Nanjye mpora nsenga nubwo biba bimeze gutya ntacyo turapfa ariko mba nsaba Imana ngo ayo mahoro Imana yahagumize kabisa. Nkagerageza no kubyitwararika. Rero ntabwo biba byoroshye. Gusa nyine ugomba kwicunga yajya avuga ashyize hejuru ugacisha makeya. Hari ibintu numvise ngo kera ngo uyu mugabo yataga yasinze atongana yiyenza kubita abana agira iki ngo umugore ngo yajundikaga amazi. Ibyo bintu nkabyumva bikanyobera. Kumbi ngo kujundika amazi ngo ari systeme ngo yo guceceka. Naho waba ufite ukuri bingana iki ngo gaceceka. Ibyo byawe rero ngo ubusinga akazi se shabura akora. Ntabwo bukora amahane no kuyagabanya nyine ubwo iyo yakurushije nawe uhitamo icyo ugomba gukora. Amagarara ngeze mu bantu. Ese ubu waritse tukabivugana ngeze mu rugo sheri. Ndakumva mama. Okay. Rero size mbwiye Shema ngo ndaje ngo ni iminota mike yo kubarira ku ntoki. Ubu rero ninjya muri ibi ngibi biraza gutuma ntinda. Gusa icyo nakubwira ni ukugerageza kumujera kuko urugo shani ikintu gikomeye sibyo kandi ibi bintu hano hanze bireze. Rero nta kindi usabwa. Urasabwa guceceka, urasabwa kwitwararika icyo abonye nk'ikosa uyu munsi ejo ntagisubire kukibona.
gerageza umwihanganire nyine nta kundi. Abana ujye ubaryamisha kare kuko urwo rusaku guhora rwumvikana mu matwi y'umwana bugacya akabijyana ku ishuri, urumva iyo traumatisme ukuntu ikomeye. Abana babatraumatize hakiri kare hakavamo amadepression n'ibindi, ugasanga umwana ari ku ishuri n'abandi aragiye arigunze, mwarimu aravuga ntiyumva, mu ishuri asubiye inyuma. Ntabwo biba byoroshye nyine no kujya witwararika nawe warira ukaririra aho batareba nta kundi, batazaba victime y'urugo rwawe rudashobotse. None se wagerageje kwicara mu rugo niba adashaka usohoka nawe ntusohoke. Erega hari igihe usanga rimwe na rimwe iyo liberty ushaka idashoboka, none ukavuga uti kugira ngo mpagarare ku rugo ni ukwirengagiza niba akeneye ko mubera imfungwa, gerageza ube imfungwa kubw'urugo. Ariko disi imyaka agezemo n'imyaka mikuru ntiyakabaye amera gutyo. Najyaga numva babivuga ngo uko umugabo akura ngo akuze ingeso. Ayiwe rero reka ngende ndangize ibi bintu sibyo, nzashaka akanya nsimbuke nze tuvugane rwose. Humura ndahari pe, nukuri ndahari rwose, nzaza ngo utege amatwi niba ari ukuri rurire kandi urabizi sibyo sheri? Sawa. Linda! Linda!
Halo. Yo. Umva. Uriye utuvuga. Ngwino mu rugo. Banguka. Indaramfa. Umva. Uceceke. Ufunga umunwa wawe ntugire umuntu ubibwira. Bya bintu byawe uceceke. Ndapfuye ndafunzwe. Ziza kanagazi kakazongwe kakanyobwa kari aho ngaho. Ndapfuye tu. Ndafunzwe man. Linda arampfanye we banguka. Linda. Banguka. Tumujyane kwa muganga. Ariko ngusaba ikintu kimwe. Ntuvuge. Linda. Linda. Linda! Ingozi no